ngaphi bantu bakusijava wena kanumemeta apha kwamemethela haleluya wethembekile
Siyabonga Kosuche, siyabonga Hallelujah. Come and praise Him. Hallelujah. 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 Baba siyabonga na
ngesikhathi egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Sibonga lo musa Nkosi longaka nosenene wena sinibandla. Nakuleli Nkosi egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Sibonga Nkosi umswa wakho lomkhulu wansuku wakho sasihawuli. Sibonga Nkosi umsebenzi wendaba Nkosi each and every day usendelathini. Ngamunye Nkosi namunye lokubona la egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Nalabazivako Nkosi emakhaya labakhona siyakhonelwa Nkosi ukuthi bayasiva nabanye sebavele baphumisele ukuthi bayasiva egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Nangesikhathi Nkosi sibonga lakho igama ngegama likaJesu siyabonga mnimandla wonke nakulo Nkosi lolulelo sekhalo sivale umbhedeni egameni likaJesu ngaba kalunga egameni likaJesu sesiyamkhulekela nakulesikhathi sisiba siyelumusa sangena kosekonzweni yelumusa kosegameni likaJesu akubona phakama kuloyo mbhede negama likaJesu sesiyakumemeta namuhla sithungwele simakade yena kosumsana namuhla egameni likaJesu nimandla wonke kusisa kosekonzi yakho sesiyayinikela Nkosi esandleni sakho sinikela Nkosi nembanakazana wona kulelo namanje sithi nimandla wonke mayiphathwe nguwe ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen and amen. Hey bazalwane hayi khona man angivele ngishaputele bathandekayo ngithi lesikhathi lesikhulu kakhulu ngoba umfundisi ngifuna ukuthi aqale nje ukuthatha impulpiti ngesikhathi sasefe bazalwane nami ngilungele kahle ngiphethe neBhayibheli lami lelibovu namuhla ngiyasesha ngalikhanza lapha i-hard copy nje ngeke ngize ngibube nje ukuthi ngoba ngifuna ukuphazamiseka. Haleluya. Asisithi mawuhalala for Jesus. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu bazalwane ngingolahlanze sibongo sami ngineliso ngomlomo usha ngisithisiwe ngiyamthanda Kristu kakhulu ngicela nje kuba nge-MC kafishane namuhla but ngiyeva ukuthi kukhona umkhulandle imile kufuna ngicale ngisho ukucala bazalwane before ngilihole lehlelo bazalwane angikabonakala mina and kungifisa ebuhlungu ukuthi ngingakhoni ukubonakala. Haleluya. Emoyeni wami bazalwane bengifisile kuba khona manje kunalenye inkonzo lebengibheke kiyo kumathapha bazalwane bengisesontweni nami kumathapha lapha ekwaluseni ngemuva kwesikole ngathi ngikuphi lagcoka le uniform lemnyama nalomhlophe kodwa nje besilapho bazalwane besikhonta uNkulunkulu kodwa bengikhumbule ekhaya. Ngiyafuna ukusho kanjalo umfundisi bami ngikhumbule ekhaya bazalwane. Last time we had this service we had a very nice service esihamba nje lamakhaya ngaze ngalahlekelwa i-notebook yami bazalwane ngalahlekelwa i-notebook yami eshumayela kunamakhaya angathi le kusiya yapi ngoba khona lokuhle bengikubhalile bengikufuna ukuthi kubonwe ngene kuphela engalimala mfundisi ngalimala ngasina ngidiscover ukuthi le notebook yami seyise kuyingeva kuhlunga ngase ngafisa ukuthi kube mane ilahleke taleni litonethwa bese basabona le bengikubhalila kodwa akabonge uNkulunkulu kusethe lenkengamuva khuluma lemfihlo yami ngisagcina komgwaqo umntana sonke. Haleluya. So ke siyambonga uNkulunkulu every time nje nakufika imbuzo ethi ngikhumbula ini manje bazalwane Bemele bamsengele vele wayibasi cha bazalwane ngiyafisa ukuthi kule thuba leli nginikethe labantu awufuna bonga kodwa nami ngithipha amagama bazalwane uNkulunkulu emoyeni wami ubeke indzaba idependa kuNkulunkulu. Haleluya. Kunenzaba lengichaza kuba bemotha na ufunza live la uNkulunkulu lithi bekuna David amumfanyana siyayathi bazalwane nalaba ka Sunday school bayathi but ngichazwa ngilokwe ukuthi kuthiwa wathi nakayo attack Goliath bazalwane mina ngidepende uNkulunkulu kakhulu manje kulamana ngisho umsebenzi noma ngathi wangisebenzi kwathi nje into lengeke ayinaka kakhulu so far umnyaka sohambe wazi wafika uAugust ngikhanza ngazo ukuthi ngiyidependent yaNkulunkulu.
and ngiyambonga uNkulunkulu ngelibandla lengihlanganyela kilo nangilambabane because kube kuthiwa kude le substance yalo dependa mina ngase ngafa I beg because mhlambe ngasihamba siyobamba inkunzi but because of this church I'm never the same because of Jesus I'm never the same hallelujah ake ngisho na imfo nayi bazalwane fakazi bami ngeke ngisasho lutho ngibutwa ke mina ngiyasinakekele uthi hey manje mkhaya ngeva ukhuluma ngetipongo angithathi ukukhuluma ngabo bazalwane ngoba ngiyidlulise past kunami unike chance iphila kulele khona nyalo the present is very much important than the past but ngithamusho bazalwane ukuthi na utaba ngumuntu omusha ukhonde uNkulunkulu you have to know ukuthi the spirits will never be allowed in the land of the living so siyambonga uNkulunkulu ukuthi ngalesikhathi ngisengakame emukele iKristu yangihlupha kakhulu imimoya but today I am a product of grace I know no ghost because kwase kungena Kristu hey bazalwane ayi vele bekumele manje kusisingalohole kanjena ehlelo ngiyacela praise team lesihlabelele ingoma awubazalwane khona inkosi lekubekile kuwe bese uyeta uyafakaza ngiyacela bazalwane noma babili kukhona lo ngasita ngabo ngiyathi mfundisi Muhammad kube kukhulu lokwentiwe uNkulunkulu emini ungitshelile esibusiso ukuthi inkosi beyiphekile kumahalala kwashunyayelwa ngajabula bazalwane engihlephuleke nami kodwa nje ngiyacela ukuthi kule thuba leli ngiphe nje labafuna ukufakaza haleluya bese sesiyabambisana abafowethu ngesikhathi awu bakwayi masina ke basathi isikhathi mina ngifuna bese kuthiwa MC uhle isikhathi lungisa indaba yakho noJesu Ukunibingelele egameni lika Jesu. Ngibingelele baba mfundisi Muhammad, the first lady, in the name of Jesus. Amen. Thandekayo kugcwele kumbonga emphefumulweni wami uNkulunkulu. Ngalokuningi la ngangintela kona. Ngithanziwe igama lakho. Ngathandwa ngemazulu. Ngoba ngathi nikela siwonke. Haleluya. Uma akhuluma nje invodzana la ngibhale into la kayishoko ngibhekujuda la ngikhathi kuthi wadla Jesu kunetinvo losikhomelisa ngato sisesekhona la emhlabeni akabonga uNkulunkulu ngimake siyaya lenekhathi ngimusha sha ngelivangeli nje bathandekayo lingenta nje ungathi ngabe angathi ngiyangibona ukhona lomye leader lalo hamba qedze sonke le pulpit la ngiyangivele ngekhathi kunyakada kwendiwa yini munayimfolela kimi ngekhathi uNkulunkulu uyabusa bathandekayo empilweni yami angamboni lofanana naye haleluya make siyaya ngiphamele nje ukudumisa uNkulunkulu lokuthi nje Nkosi ngidakudumisa ngikudumise ngikubonge
impilo yami yonke ngoba sipho semsa lo ngiphesona ngokuthi ngadane nawe kangcono. Haleluya, makabonge uNkulunkulu. Sengimati kangcono ke uNkulunkulu bathandikayo. Ngimati kangcono ngemsebenzi yakhe lemihle la yendile empilweni yami. Angisafanani nayixoxo nakuthandi nangalo yaminyaka lo yani. Angisafanani. Amenuno Musa. Haleluya. Makwala for Jesus. Kunetinto letisha mina ngiyatinambitha bathandekayo. Ngigcwele nje ukumbonga uNkulunkulu bazalwane. Ngimbonga ngempilo yami kuthi ungendele impilo tinto tabalula nangemukela yena. Ngishayiwe ngeBuxton leyakala ngabricks. Okay. Ngashaywa but khona lapho hey bathandekayo angathi ukuthi ngingathini khona lapho waphuma umfulo omusha ngoba na ushayiwe abe yathi thishela wami wase primary ungahlali phezulu engqondo hlala phezulu kwesitulo lapho uyakutrapa mina ke ngilomunye lo trajiwe kungako nje nginekumjumisa uNkulunkulu ngibusiswa ngemavi latholakala laphana incwadzini yeMahubo 145 ithi lenzaba sihlabelelo sekubonga sisa nemandla kaNkulunkulu. Haleluya bathandekayo. Ngiyawuphakamisa wena uNkulunkulu wami nenkosi yami. Ngituse libito lakho phakathe nawuphakathe. Ngiyawubabada onke emalanga. Ngithumise libito lakho phakade naphakade. Haleluya. Mkhulu simakathe ufanele kudunyiswa kakhulu. Bukhulu bakhe abuphenyisiseki. Haleluya. Ngiloko nje bathandekako lokusemphefumulweni wami. Impilo yami i-testimony kini bathandekayo. Ngiyambonga uNkulunkulu, ngitibongele nangemndeni lo angibusisa ngawo ukuthi uyang-understanda. Haleluya bathandekayo. Ikhona la imfihlo yokuthi ufike esigabeni sokuthi ba-understand bantu ukuthi ungubani wena. Haleluya babonga uNkulunkulu. Ngaloko nje bathandekayo ubufakazi bami ukuthi ngiyambonga uNkulunkulu kunendla kamentele kona. Ungibiyele bathandekayo. Ngibiyelwe. Haleluya. Kunengi Nkosi yami, kunengi. Kwami nje ukuthi ngiyohlala ngimjumisa njalo inkosi yemusa isikelele. Amen. Wathi babe bavamisile kusalele emuva. Haleluya. Nami ngithi angasaleli namuhla. Ninjani bathandekayo? Ngosami sidlile bazalwane emini MC. Sibonga nosibonge kodwa sicedzela baba. Nalokhu ngawubudla le. Haleluya. Mina ke bazalwane ngilofakazela bobabi. Bobabi bakhona. Haleluya. Haleluya bobabi. Amen. Awushotha bhe ngobalingana mhlanje phansi bazalwane. Amen. Bobabi haleluya. Amen. Baba ngcono ke bazalwane. Siyasicela bazalwane namajala amadzala bosijoyina nasicela bobabi ngoba nalabo sebangaphona. Haleluya. Ngiyamthanda simakathe kakhulu wangendlela bazalwane nomusa. Nami ngijabulisa ukuthi ngaphenduka ethendeni bazalwane ka Red Cross lapho besikhona khona sinelithende leko 97 kwakumakhada. Haleluya. Kwakumakhada ngikhumbula kahle. Ngangihleli lapha lapho kunesihlahla khona bayabathi ukuthi kwaba nesihlahla la ka Red Cross. Ngangihleli laqeleni nje nalapha. Ngathi nama sengithathe lento phakamisa sandla. Nama sengithathe yakhe nawo nangabe ukuyuthi inhleli nisigungu. Basinabathi phakamisa ntanda kucinyetiwe. Bese nasa kuvula emehlo basicela bonke lapha phansi babuyele embili. Ngathi ngiye noma ngingayi. Kababona abananzila kathi nama sengiye. Solo ngamthatha lapho bazalwane. Solo akaza ngijabulisa. Ema challenges akhona bazalwane ngesale but nje kufuna lokho bese uyafocusa kusimakathe noma khona. Ngoba qiniseni ukuthi endleleni dikhona vele letimo bathandekayo. Bobabe sisho njalo nje sisema challenges akhona nizahola lemidi. La usuka kusimakatha tawungena kakhulu atawento bese niyahlukana. Sithine bambelela kusimakatha ubukela kuphela ukuthi noma kwenteka tonke letinto but wathi usimakatha ukhona. Usolokubuka njalo. Haleluya.
bomake nani ningasiphathi phela kabi. Haleluya. Haleluya. Phela ngishangana nakalapha sibona. Kuthi sisaqhube kanje sisafeyisele eDulu sabo esimakathi wabe siyaphazamisa lobuka phansi. Amen. Siyabonga bazalwane sibonga nenkonzo. Sibonga umfundisi Mohammed siyabonga kakhulu baba ukusihlelela ngale hlobo lembandla lonke libonke bonke bathandekayo. Kuyinfokodo kuhlebuvuseleleka bazalwane. Haleluya. Kungabinzi nje kakhulu. Sihle sitha namhlanje kahle kuwomi kakhulu baba. Shaka singaphuma nga9 ngendlela ewomi ngayo. Sijayive nje impela ebukhoneni benkozo ngoba busuku bekugcina phela bathandekayo. Haleluya. Siyabonga kakhulu bathandekayo ngiloko MC. Amen. Haleluya bazalwane. Hayi siyabonga ufakazi bathandekayo ngokosiyaya nababa emasina we are so much blessed bazalwane. Itolo bazalwane lokunye ngifuna ukubonga nkosini hey itolo ngifinyile bazalwane ngiphethe umkhuhlane kakhulu. Kepha namhlanje indlela lengipile ngayo umlomo ngisashe bazalwane. Phela ngisikuthi uyaphila. Hey bengiyashona ngifundisa ngifuna ikambe manje. Bathi nje ngichathuliswe mavi la funze ngibabeshemele itolo Psalms 133 uthi babe motha itolo maye kuhle kumnanzi kuhlangana kwalabangcwele. Hayi bazalwane uthi nangishayela dokotela itolo ngitshela ukuthi hayi mina mfowethu ngibona ukuthi ugobe ngoba ungishiye ngisabulawa inhloko bengibulawa inhloko vela ngisendlini ngilele kakhulu kodwa ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi ngiyaphila. Uthi David ngingeke ngife kodwa ngidawuphila ngibalise ngemsebenzi kaNkulunkulu. Haleluya. Le revival umfundisi Mohammed ngathi yami kuphela. It's too personal bazalwane. For me it's too personal. You are everything to me. Hey, Shaddai. You are everything to me. You are everything to me. I will be everything to me.
Abazalwane ngiyacela kuyengana tase kusolo kodwa sibusile. Ngiyacela abazalwane beside ngeteacher bathi ngiyahlola lana ngibone. Ngithatha le thuba abazalwane ngivusele incebe yethu lamake ngivusele buholi bonke bala ekhaya ngetigaba ema fellowship onke igameni lika Jesu. Kunemagama lengithi angiwasho bazalwane singakanikeli. Kumnanzi kuba ngaphansi kwesihlahla lesinemthunzi inkosi ensamanikelele. I always feel honored ukuthi ngingephansi kwakho mfundisi. Kulesinye isikhathi nangabe sidinga sonke le wathi experience wabona ukuthi what is leadership. Ufika la ubona khona ukuthi umusa kuba ngaphansi kweumbrella yenceku lekhona uNkulunkulu futhi yena yedwa. Ngingakhuthata nje ikakhulu kulabo labanatiphiwo letithide kunalabanye lokhanza ukuthi ukuthi bakhona kwenda lutho bevuka ukuthi I can have my own, I can open my own church, I can do my own, I can do. It's not as easy as we are doing today. This thing yasenjetelwa. Hallelujah. Nalobe ukuthi nje bazalwane kuba nemholo ofana nalo lesinaye kusibusiso kimi. Kulabanye babandle bazalwane ungena emagede uaccess al office lemfundisi. But lakithi kulula nje access al office. Lapho la gede lo ngenako linye nje so ungenile. Ufike futhi uthola into komali. In other words, I'm saying siyabonga ncebe enkosi ukuthi usihole ngalendlela. Hallelujah. Ngingavula ikhona. Oh, asenze ufuna verse kuzofika eteacher. Bazalwane siyabonga kakhulu. Ngingakakhohlwa bazalwane.
kusasa kabe kwenteka tintfo ngalesikhathi lesi sekunikela ngingakhuthata ke bazalwane ukuthi singasolani kusasa wena phatha imali kukhona into lotawujika nayo ekhaya ujabulile so wena phatha ungayikali ngoba le ndlela okutawenteka ngayo nakude ngemoto kene ugcinishiya le moto la so it's better to leave money than to leave the car so ngiyacela bazalwane iphathe imali kusasa and ngiyacela sinikhuthathe bazalwane bazalwane labanye ukuthi bahaya basivakashela kusasa baphathe imali the prizes that will be getting tomorrow atabatholwa ngilovakashi ukuthi ababhlungu bazalwane ukuthi le prize ithathwe ngumuntu losivakasha ngekuthiwa niphathe imali encane kusasa so sisetawunikela nje bazalwane ngifuna ukufunda alivesi la 1 John 4 verse 8 ngingafunze ke bazalwane uthi angisho manje ukuthi mfundisi ngifuna ukuthi seyifuna kusuka le ndiza indiza mayisuka icala igijime phansi and ine discomfort ngale khanisela phansi kungabukeka ungazuthi akubonakala ukuthi sibhekephi but what I can promise you bazalwane Mahalala is going to fly very soon the only thing that we need as a church the only thing that our leaders labakuzingabo it's your support uthi niba support they have good visions banemaphupho lamahle ngaleli bandla so the only thing that they need kuba support not only financially ngiyathi lo ngilana ngicabanga ngikhulumela imali kuphela not only financially but through the presence yakho hallelujah amen. I just want to make an example. I'm not saying anything like wow. Kunemzala lombusisako bazalwane. Lo mzala kaMasina. Every time angifika la, ufika angithobise. Lo mzala bekangiphethe mina, angishemeni wami. Nyalo akasesiye shemeni. But the way la supporter, the way la gijima ngayo. Ukijima as if so not necessarily so long usheme ngoba nakhani angisheme beyavela gijimisa komfana ungathi uyiyuthi ngicela nimshayele tanda bazalwane hallelujah ngacela ukuthi nasingagijima ngalendlela la gijima ngayo masinyane le ndizi tawusuka I'm telling you this lamantulo lesihleli kitoleti hathi shipe kakhulu kunala la siyakhona and lethe tutabe brandiwe ngala ngembili titabe dibhalwe ukuthi Mahalala for Jesus hash Angifuthe verse bazalwane sitawunikela kodwa sisolo ngiyasho kusasa bazalwane last revivals besithi a new thing hallelujah angabe usengaboni ukuthi sesivele sigenile ngiyakhalela kusho usele ngaphandle sesivele sigenile nakwenteka kanje wakwamkhanza mawala lendala nakwenteka kanje mina ngiyakhalela ngoba wena unekhono lakho lonalo lapho phansi lohleli nalo solugodlile abantu babhizi ngiyengena mfundisi ngithatha ukutifundzela la ngabe ngifundzela imali kodwa lode lithando akamadi uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu ulithando angiphinze kodwa lode lithando akamadi uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu ulithando 9 luthando lwaNkulunkulu lwabonakaliswa kithi ngekuthi uNkulunkulu wathumela indodana yakhe leyodwa emhlabeni khona sitawuphila thina ngithatha lo 9 bazalwane makathi lo muntu ulithando
lokusho ukuthi konke la kwendako ukwenda through love. Luthando luthi kunayini bese luyabonakaliswa. Lokusho ukuthi that if there is something in you bese kuyabonakaliswa uphumela ngaphandle. Uma ngabe uneluthando you speak love. Uma ngabe uneluthando you accommodate people with love. You do things with love. Lokusho ukuthi luthando kubonakalisa. Sisemshadweni lana sikhuluma ngeluthando. Hallelujah. Luthando ludento. Dinenti ngonile tikhona elithandweni ukukhombisa ukuthi uyathanda. One of the key things that you need to demonstrate is giving. One of the things let my red flags ukuthi wena awuthanda utshelwa ngemlomo nje ukuthi uyathanda. Unemuntu othandwa mbamba ngoba yena uyaphiwa imali. Bantu bakethu umuntu okuthandako wangakuphi imali, it's a red flag. Umuntu okuthanda mbamba wangakuphi imali. Naka lapho ngibona bomake baphamisa yebo maka nani mnaniphe phela so lemfuna sikwende man, just because we love God, just because we love this church, just because we love our leaders, I just want us to demonstrate the love through giving. Yebo siyamthanda Jesu. Yebo siyamthanda mahwalala. But ngaphandle kwekubonakalisa, ngaphandle kwetento, kulide lelide. Luthando hayi man. Ngiyajabula ukuthi ngenkonzo lebeniyento emini lehle kakhulu. Kube bengathamka abantu abathandakanako. Akudzini ukuthi nize nibute ukuthi dithandzana noma yini. The way they walk, the way they talk, nangabe bathenga popcorn ubona batapa kanye kanye badla kanye kanye. Lokusho ukuthi lento iyabonakala. Ungayifakazela ungayikhulumela. Bengingacela namhlanje sihambana. Sesitawunikela nje igama lekuthandza Kristu. Ngoba sithi isihloko saleti konzo, we are saved to serve. Lokusho ukuthi samemukela Kristu. Nawamukela Kristu kusho ukuthi Kristu uyamthanda. Maye ngaba kuhle kusitala namhla sesitawunikela nje. Itulo besithi uyabona hayi akunenzaba uyabona kaboni, but let the thing in you push you to give just because you love. Hallelujah. Praise team yacela nihlabele ingoma engathi nelithandwanyana. Awunikela nalento elithando. Yabona nikela nelithando. Ukhanza sakhupha nje nemali baba bathi sengiphiwe nje nale. Sengiphiwe nje nale lithando. Kahle kahle kumele ukuthi nithole ingoma engathi nelithando. Yabepha.
kodwa dokotela. Simile bazalwane ngetinyawo. Nine press team yaganga nje. Bazona sebakhohliwe nalokuthi kodwa nangabe stress anginikela bese siyema. Inkiyalo senidasela ebadalisa kakhulu. Hallelujah. Simile ngetinyawo bazalwane ngiyacela sithandaze sibonge umnikelo. Ukhona into lengiyibonako la. Kodwa ngiyathi ukuthi nendelele. Babe masina labazalwane. Acabanga sibasile ngiyababona. Le mali le yalamuntu ayifana le ayidolo. Uyathi le? Abekele kusasa. Hallelujah. Kodwa ngiyacela sithandaze abazalwane. Baba lengcwele siyabonga Nkosi. Bantwana bakho sebanikele usisa ngamunye nangamunye egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Konzo ekunikela sayifundiswa nguwe babe. Wasifundisa ukuthi mangabe uthanza uyanikela ukhokhele lokulonako lokodwana ukulethe kuze ukuthi kube nenguquko esontweni kungaba kusesontweni ngabe kuseveni. Baba lengcwele kuta kwaJesu emhlabeni waletha Nkosi ipeace empilweni tethu. Sahlanjululwa esonweni saphuma Nkosi ebugcilini besono. Siyabonga ke Nkosi usebantwana bakho sebanikele. Cela kuthandaza Nkosi nalamuhla nakusasa bese tawunikela bangathi somandla Nkosi banganikela ngendlela lecakile. Ngiyathandaza Nkosi angidi kusasa esontweni bangabe ungeke labazalwa banikelisa imali engetulu kwa 2000 egameni lika Jesu Kristu. Amen. Ngiyacela umvume yakho mfundisi ukuthi mhlawumbe nangabe khona titulo mhlawumbe ngiyacela ngalapho ngathi kude khona lapho sibuye nabazalwane ngiyacela MC bazalwane sibuye nje ngala siyathanda kakhulu bazalwane siyabonga siyacela ukuthi nibe ngala sentela ukuthi ningasudelwa amabhungane uyabona enyameni ukazi semngena nemimiyana. Hallelujah. Sikakhona kusukuma bazalwane bese sesimanga inyawo sitawukela iligi la uNkulunkulu sitawuvula 199 balabadzala bayakhala ukuthi ingoma ngisheshe ngicethe ngekutanza ithi2 bazalwane setawuchubeka nomkhuhlane ngawubamba tinzathu noma timbili nalesikhathi sesihambile ngiyaxolisa ukudla kanti ngiyacela sisukumeni bazalwane sithi sesi swile isi daba sombu somkhulu masitelele ongomhla samgele lowe Zulu thina sonke Ele
Sithandaza Nkosi ukuthi lamavi lawo angashiwo kithi. Sithandazela lokho simakathe ngoba nali lithuba likhona. Nali lithuba likhona. Nali lithuba likhona. Makungabikho osalayo. Makungabikho lekuthiwa wena angikwadi. Ngubonile uhamba isondlo. Ngubonile uhamba nebazalwane. Kodwa mina nawe side ebudlelwane. Kuyawuba buhlungu. Kuyawuba buhlungu. Kungako uNkulunkulu wethu engcwele esikhona endlini yakho namhla kusihla. Sikhona babe kule mvuselelo. Hayi ngoba babe singakwadi. Kodwa Nkosi ngoba sithi sifuna kwakha ubudlelwane nawe uNkulunkulu wethu. Sifuna ukukhula ekwatini simakathe. Sifuna ukuhamba nawe uNkulunkulu wethu lophakeme. Sifuna ukuthi babe uthathe icontrol yetimpilo tethu. Ngoba babe ngekwenda kwethu simakathe. Ngeke siyikhone le ndlela. Ukhona wena Nkosi. Uyidlela. Uyiqiniso. Ukuphila. Uyindlela leyekhaya ezulwini. Indlela leyekhaya kuBaba. Sesikhona Nkosi endlini yakho. uNkulunkulu wethu lophakeme. Siyabonga Baba ukuthi usiholile kwaze kwabangla. Siyabonga Baba umusa nethando lwakho. Shilo mntwana wakho Baba wathi love is action. uNkulunkulu wethu lengcwele noma mhlambe kude livi kumbe lesilvile likhuluma endlebeni. Kodwa ngetento takho simakathe siconza kahle ukuthi nembala uyasithanda. Usithanda Baba ngisho singathandzeki. Usithanda Baba ngisho sikhweshile kuwe. Usithanda Baba ngisho sikukwatisile. Kodwa Baba uchubeke usithandze noma kunjalo.
Sisite uNkulunkulu wethu engcwele ukuthi sibuyisele lethando kuwe. Ngeke ukuthi sende inthando yakho simakathe. Sikukhonde imihla ephila kwethu. Sibonga babe nomusa wekuhlangana silibandla lakho. Khuluma nathi Nkosi sesilalele. Thulisa babe tinhlitiyo tethu. Thulisa babe tingqondo tethu. Sibukele live lakho babe. Njengenhlanyelo babe emhlabathini lovunzile. Bese babe liyamila liyakhula. Live babe libone tithelo. Lidle uthando laNkulunkulu. Uthando lolungenamkhawulo. Siyabonga babe kusibuthanisa Nkosi siyathi ukuthi awukakwendeli lide. Khuluma nathi Nkosi silalele. Ngameni la Jesu Kristu umfana wethu siyabonga. Amen and amen. Hallelujah. 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 Amen. Cha ngithi bazalwane nami declaration nje ukuthi nakubabona labazalwane ba choreography kamnanzi kanje. Mlokuthi bebajima emini. Kube bokhona manje. Bathi ngivina ngathi ungasikhola la bekubonakala khona. Khona la bekubonakala khona. Hallelujah. Bathandekayo singakangena evini lenkosi ngoba phela besithe sicala nga5:30 angithi basalwane. Should best not 2.5 hours. Bathi kangathi mina nawe sifike ngalo 5:30 yini. So ngicela lwashe singalibuka kakhulu. Hallelujah. Ngoba ngiva ngathi kusafuna sikhokhela amakha eitolo bazalwane siphose safa amakhaya. Hallelujah. Bathi siyambonga uNkulunkulu bazalwane. Akushaye nje makhelwane nga high five. Uthi makhe wende kahle kuba khona. Wende kahle kuba khona. Wende kahle kuba khona. Hallelujah. Sibonge bazalwane buholi busilungisela nathi imbawula tesilungu. Hallelujah. Kungonywana bazalwane lamuhla. Hayi itolo bekumadini. Hallelujah. So ke bazalwane ngiyacela praise team ningiside njengoba ngisho ukuthi ngibonile ukuthi ningayikhona lento. Hallelujah. Angithi ningayikhona kambe. Angithi niyayikhonza inkosi. Hallelujah. Ithi ke lengoma igcine ifika lapho khona ithi ngimbona la phakimi ahlanza inhliziyo ngimbona la phakimi ahlanza inhliziyo uthini wena haleluya sisemvuselelweni bazalwane ngimbona lapha kimi ehlanza inhliziyo ngimbona lapha kimi ehlanza inhliziyo yakhala noqonathiwe
nenzaba. Ngiyivile nenzaba ukuthi sikhiya nasi la. Hallelujah. Cha ngithi bambe dokotela ngoba sengaqedi. Hallelujah. Sisengaqedi. Ebazalwane sithi save to serve. Hallelujah. Uthi simakadze kuMose hamba utshele Faro akhulule bantwana bami kuze batoyonkhonda lena endle. Labantwana basendleleni baphuma ekuthunjweni. Bathi basendleleni. Lendlela yekhaya. Lendlela
Asifikele ekhaya ezulwini. Hallelujah. Yeah. Hey baba sibu. Baba sibu. Banachage. Hallelujah. Mark chapter 1 verse 17 bazalwane. Mark chapter 1 verse 17. LiBhayibheli nalikhuluma ngempilo, likhuluma ngendlela. LiBhayibheli nalikhuluma ngempilo, lithi the way. LiBhayibheli nalikhuluma ngempilo. Manje bazalwane inkinga ukuthi le ndlela yenza endle lapho khona kunalonke ihlobo letinto. Khona lokuhle lotakhanza. But imvama le endle kuyashisa. Le endle kuvama ukuthi kudla kube into lesikasi. Vama ukuthi netinkinga nje ama challenges aqhamuke nje sinoma. Akhanze ukuthi wena ude umfundi wekubhaca. Ukhanze ukuthi nangabe utawuzama le ndlela kuyihamba uwedwa utawushayisa. Bese ke kulokunye uthi hayi ngibabonile bomake ezibani ngibabonile bobaba ezibani mhlambe ake ngilandzele bona. Ukhanze ukuthi nabo ngoba abantu nabo bayashayisa. Kodwa ukhona umuntu lesingamlandzela. Lo muntu uyindlela. Ligama lakhe uKristu Jesu. Hallelujah. Fise nje sifunze nje kafishane bazalwane pasa lesihlokwana lesithi mlandzele Jesu. Mlandzele Jesu. Ngicela ungifundzele lifisha kakhulu le bazalwane. Jesu wathi kibo ngilandzeleni na upita unenda libe badbebi bebantu. Uthi Jesu ngilandzeleni. Ngilandzeleni. Bese ke result yaloko ngilandzela ukuthi ngitawunenda nibe badwebi bebantu. Singisi sithi and Jesus said to them, follow me and I will make you become fishers of men. Gune TPT version lethi yona come follow me and I will transform you into fishers of men instead of fish. Hallelujah. Livi lasmakathi lelibazalwane libhalelwe thine lilungele thine futhi liphilisa thina. Itolo bazalwane sikhulume ngendzaba yokuthi mkhonde uNkulunkulu. Mkhonde uNkulunkulu. Mkhonde uNkulunkulu. Ngoba lokukusinzisa kwakhe ukusinzisele ukuthi umkhonde usendleleni leya ekhaya. Hallelujah. Umkhonde usendleleni leya ekhaya. Manje ke yini indlela lelungile noma lengasita lokumkhonda sisendleleni lekhaya ukuthi silandzele Kristu. Landzele Kristu. Bathandekayo indzaba ya Jesu is a very interesting one. Lithi na ulifunza leBhayibheli lichaze ngokuthi wakhula there was about 30 years wempilo yakhe la khona singayitholi much detail ukuthi bekwendekani. Kodwa kunalo 3 years angakabethelwe esiphambanweni lapho khona wawenda umehluko kungako nathi silapha namuhla ngenxa yokuthi Jesu wamkhonda uNkulunkulu kulesikhashana abenikwe sona. Kunemagama lawavetako uyawabhala Johane encwadzini ya John chapter 9 uthi kufuna ukuthi siwende nomsebenzi walona longithumile lilanga lisekhona ngoba siyeta isikhathi sebumnyama lapho singeke sikhona kusebenza khona. Manje lapha bazalwane sithola lokuthi kungazi ukuthi kwakunaleli washa belibona lelithi sikhathi sesonzele kufuna ukuthi lesikhathi nasifika sikhanze mina sengikwendile lokhu uNkulunkulu la ngithumele ukuthi ngikwende. Jesu wamkhonda uNkulunkulu.
manje ke nathi sisathi sisinziselwe ukuthi simkhonde. Ngithi namhla kusihlwa nakunemuntu lesingambuka sithi ihamba njani lendlela. Ngithi asibuke Jesu. Ngekuthi silandzele yena. Simlandzele yena. Lencwadi ibhalwa nguJohane. Lenye igama lakhe nguJohn Mark. Lena ufunza incwadi ya Acts uyamkhanza ukuthi naye bekayingcenye yale team le ayihamba naPaul Barnabas bashumayela. Yebo iBhayibheli liyakuveta ukuthi khona labaqabana khona. Kodwa lokuhle ukuthi liphindze iBhayibheli liyaveta ukuthi kwaba khona kubuyisana. Ngoba ugcina Paul uyambala John Mark as one of the trusted servants. La sebenza naye bayikhonda inkosi basaphila emhlabeni. Kepha ke bazalwane lokuthi ngikuvete lokhu ngikuvetela ukuthi lencwadi lesiyifunzako ibhalwa nguye John Mark. Uthi lo mlandvo uyibhala lencwadi ngalabe katshelwe kona nguPeter. Ngoba Peter was at the forefront atibona letindvo tendeka. Manje ke nasekudzingeka ubufakazi ngale nkonzo yaKristu Jesu emhlabeni uyabhala maka uthi hayi bazalwane nami kukhona lengingakubhala ngalo Jesu Kristu lekufuna ukuthi simlandzele. Nawunaka bazalwane lapha Mark ubhala kusichazela ukuthi beketele ini Kristu emhlabeni. Naka ukuthi yena akangeni kakhulu ukuthi watalwa njani noma wakhula kanjani. In the very first chapter nje sositshela nga John the Baptist. Ngoba yena ujake la ekuthelini Kristu wetela kuwena umsebenzi abetele. Nawunaka lendlela labhala ngayo John Mark lo Kristu mkhanza ngumuntu uyayithi ukuthi singaba bephumula yini ngoba ngathi abesuka nje la bathi bangacetha bathi bafunzi bakhe Kristu ake simane esihlala la uthi hey bafowethu kufuna siye kule dolobha lelilandzelako ngoba mina ngidele kutosebenza angidele kutohlala. Kodwa ke lengunakako bazalwane ukuthi angakacali kusebenza ukukhanza kumqoka ukuthi abe nebalandzeli because lendlela lesihambako is about discipleship. Abengatendela Kristu ayedva letindvo but inkinga kuloko ukuthi bekade ukuthi yena inzima yakhe itawuhamba iphele. Kufuna bese kuba khona ke labamlandzelako labatawufunza kuye bese baqhubeka nalomsebenzi la uqalile. Kungako ke soyefika lapha khuluma lamagama kulamadoda lamabili lapha la sifunza khona abazalwane ukhuluma na Andrew na Peter. Ukhuluma na Andrew na Peter. Lamagama leswafunzile. Kunento lenginaka kubazalwane ukuthi uthi nakabhala John Mark uthi wefika kibo wathi ngilandzeleni ngidanenda nibe badwebi bebantu. Kepha mhlambe singakangeni kakhulu kuloko. Ngichazwa ngiloko ukuthi le Bible lesilifunza kubazalwane alti contradict. Ngale uyabhala John ubhala ngokuthi Kristu wababita njani. Uthi nakefika Kristu aya ku John the Baptist lapha emfuleni. Uthi John bhekani liwundlu lentele ekutawusinzisa umuntu. Nakasho njalo kuyavela ukuthi Andrew butwa Peter bekangilobunye webalandzeli baJohn. So uyabona ukuthi hayi man nangu lo msinzisi besimele. Uthi ke John nakabhala wase uyahamba Andrew uyawutshela Peter uthi Peter buya ndoda nangu lo Mesiya besimele. Kepha ke nasesifunza lencwadi yaMarko uthi ke Marko ke base bayahamba bucadlwana sebakhanza John na James emadodana kaZebedi. Base baba ngu4. Ngaka ukuthi bazalwane labazalwane laba bebamele lo Mesiya.
bebamele lo Mesiya. Ngifuna ukuthini ke ngalokho bazalwane ngithi nanathi sisevenile sithi it's a Christian nation. So kude umuntu ongamadi iKristu kulelifa. Kude umuntu ongathi usikufuna sinziswe kulelifa. Kodwa kuyichoice yemuntu ukuthi avume ngemlomo wakhe ukuthi Kristu uyinkosi empilweni yami. Bese uyamemukela uyamlandzela. So nalapha bazalwane laba lakhuluma nabo Kristu bebamgadzile bambhekile ngiyayibona injabulo ithi finally he is here Mesiya lebesimele. Ngakho ke nabathi yena mlandzeleni leli Bible bazalwane nangilifunza mina ngathi angathi noma lalikhona leli dweba yini lapha ngathi leli dweba lasala lapha emandini ngoba lithi leli Bible basukuma bamlandzela ababutanga abaqodanga timfishi nemanethi lithi nje basukuma bamlandzela ngoba nasefikile Kristu empilweni yakho akubita athi wota kimi uthi shiya konke ungilandzele. Nakunento bazalwane lesibambelele nakunento lento athi singamkhonda uNkulunkulu ukuthi kunetinto lesibambile kunetinto lesibhizi ngato athi yena ngilandzele uthi wena inkosi ngisafuna ukucedzela nako hayi inkosi bengibhizi nganawo uyati uNkulunkulu uthi ubhizi ngani kodwa lengakutshela kona mbana sekhaya lo bhizi ngako nangabe kuphambene nalenzandlo yakho ngeke kuphumelele. Ngeke kuphumelele ngoba uNkulunkulu ufuna ukuthi na ukhonda yena wonke yena kube nguye number 1 empilweni yakho. So labazalwane bayekela konke balandzela Kristu. Ngicela sinake 3 principles lesithola kuleli verse lo verse 17. Kweqala nakathi Kristu ngilandzeleni. This is a principle of discipleship. Nakathi Kristu ngilandzeleni uthi bafowethu ngingake ngicilo mhlaba ngifuna ukunitshela ngembuso kaNkulunkulu. Ngingake ngicilo mhlaba ngifuna ukunikhombisa emandla kaNkulunkulu. Ngingake ngicilo mhlaba ngifuna ukuthi nani understand ukuthi nani kuze nifike ekhaya ezulwini kunengcenye lekufuna ukuthi nani niende nidlale. Nisakhonda uNkulunkulu nisaphila. Ngakho ke lana bazalwane ngithi mina nangithi principle of discipleship ngisho ukuthi nanathi sikhona ngoba lamadoda lawa bo Andrew Peter James John nalalabanye labangu8 bavuma kumlandzela Kristu kwathi ngoba Kristu sekahambile angekho wehla moyo lengcwele wabanika emandla base bayashumayela liyaqala libandla. So namuhla we are here because those men agreed to follow Jesus. Ingabe wena uhleleni ingabe wena nakakubita ubambelelelana ngoba yena ufuna ukuthi umkhonde yena ufuna ukuthi umsebentele kuze lo mbuso wakhe kuze lenzandvo yakhe itawufezeka emhlabeni njengoba ihlelekile emazulwini. Ngakho this was a call to discipleship. Naka kuthi kwenekani bazalwane uthi nasawabitile lamadoda bayambona Kristu uphilisa abantu bayabona Kristu ukhokha emadimoni bayabona Kristu uvusa labafile bayambona Kristu uphilisa nangimake lobekagule iminyaka uthinza lengubo uthitha lokugcoka letembatho taKristu uyaphila kunake amagama lawa asho ngoKristu uthi ukukholwa kwakho kuphilisile. Yebazalwane sibitelwe ukuthi simlandzele Kristu khona nathi atawusebenza kithi batawuphila abantu ngenxa yakho batawusinziswa abantu ngenxa yakho batawukhululwa abantu ngenxa yakho batamlandzela Kristu ngenxa yakho. Yebazalwane lenzaba ye discipleship ithatha ukuthi nawe umlandzele Kristu ukuze nalabo abakulandzelako nabo batomlandzela. Manje ke ibita ukuthi kube nalesinqumo ukuthi Nkosi ngiyatinikela kuwe. Nkosi ngifuna ukukulandzela wena. Nkosi ngishiya konke emuva. Ngithi Nkosi akube nguwe the guiding light in my life. Kuze ngitowenda lo msebenzi waNkulunkulu lilanga lisekhona. So nakathi Kristu follow me. It's a call to discipleship. Bese kwesibili
uthi ngitawunenda, I will make you become. The principle is spiritual transformation. Naga akathi ngilandzeleni nitawubese niba badwebi bebantu. Uthi mina ngitawunenda badwebi bebantu. Lokuveta kona bazalwane ukuthi lolu shintsho empilweni yethu asinge amandla ethu, asinge equipment ethu, kodwa umoya loyingcwele lohlala kithi who transforms us. The more you let go of who you are and let God take control of your life, le mpilo yakho iyashintsha. Thina bese sibona ngetendo kuthi ushintshile sibani. Bese bayabuta bathi hayi wena la kuyakunali alithende zamuva buyathi umukele inkosi wathi yena so uyashintsha kule mpilo abekiyo so uthatha nyolo lusha moya lengcwele sebenze impilo yakhe I transform. Bese siyabona ukuthi awulembali umehluko ukhona. Kodwa naka mina ngithandekayo lithi I will help you become. Lo become ukhulumisa lenzaba ukuthi sometimes the change is not instant. Labafundi bakhe bathandekayo wahlala nabo 3 years asebenza atendeka tonke letinto kodwa egcineni kunembuzo labayibuta kubathi hawu kodwa Peter ungawubuta njani umbuzo lo njena kanti bohamba na Jesu. Yini indzaba bazalwane is because the transformation is gradual. The transformation sometimes takes time. Lokunye lokwenda ukuthi kube kanjalo kulokuthi uNkulunkulu zama ukuthatha icontrol over your life kanti nawe ufuna ukucontrol impilo yakho. Abathe uNkulunkulu ngibekisile bazalwane ngiyangibekise ngithi mina kufana nenzaba yemoto. Uthi Nkosi ngiyakwemukela empilweni yakho ngicela uhlale la celeni. Hayi mina ngidawushayela Nkosi isinase ngibona singase ngisengingene bese ubamba steering. uNkulunkulu ngoba amuhle bazalwana nelithando vele akwende lokho athi angakusinzisa bese uthi hayi Nkosi ke salubuya kuhlala ngalana ngoba le moto ngibona ngathi ihamba kahle. Cha bazalwane le transformation itawendeka nangabe urealize ukuthi kuze utayihamba lendlela kufuna yena athathe steering uthi Nkosi take control of my life. And when he does, you will see the transformation. You will feel the transformation. Lokhu bekukubambile itolo utakuva utathi vela wena nje babathe hawu yathi wena usathanzi nje lekebholeni uthi hayi bazalwane ngicabanga ukuthi ngindawo emthandazweni ka3. Athi wena uthi yes because I know my Redeemer. Ngiyamathi lo lomkhululile. Ufuna ukuthi ngibe nebudlelwane naye, ufuna ngimade, ufuna ngikhulume naye. Ngakho ke lo 3 vele ngibona ngathi isikhathi lesingilungelako ngoba nanani nisuke ningekho. Ukuthi ngibe ne quiet time with my God. When you follow Jesus. Kwesithathu bazalwane is the call to great commission. Hallelujah. Call to great commission. Naku lengunaka kokucala bazalwane. uNkulunkulu kunalento wena lova ngathi ugodi kiyo ngalesikhathi wake memukele yena lento lo yendako uyende even without effort lento lo yendako longayenda ngisho uvuka ebuthongweni kanti uNkulunkulu ngilento lafuna kuyisebenzisa embusweni wakhe naso umemukele. I can testify to this bazalwane in my own life. Ngamemukela Kristu baba masina nami mina ke kwaku 96 ngekhasta bo June bekubanza ngikhumbula nami ukuthi bekubanza. I was 13 years old. Ngasiphakamisa sandla ngathi ngiyayimukela inkosi but I didn't understand what I was saying. But during that time bazalwane ngahamba ngalahleka ngingayi understand lento ekholwa ukuthi mbamba what am I supposed to do? Ngagcina nje nami sengiphilela nje impilo but when I look back I can see the hand of God. Even through that ingayida kunema experience lengenge kuwo kunetinto lengikhanze ngiba involved kito lebe tingilungisela ukuthi yena nase kathi now it's time angikhanze ukuthi ngiready. Leadership ngayicala ngisengathi miseli kuba senkosini but it is the principles I have learned through time la ngisita namuhla and then I realized ukuthi uNkosi
noma bengicabanga mina ukuthi ngibhacile kuwe but you were still there saying mfanami waphakamisa isandla wathi uyangimukela. Yebo ngiyakubona ngathi you are wandering off but ngilahle kuyekela nje ushayise but just remain in front of my eyes. Ngifuna ukubona. And when the time came uNkulunkulu wathi now is time. Sabiyekela konke lokudlala lokwendawo ngifuna ke manje ungikhonde. Mina ngakuthi labazalwane laba Jesu bakhanza bayadweba. Uthi Kristu yekelani ukudweba imfishi. They were probably experts. They were probably the best in the field. But uthi Kristu le principle yekudweba. Sengifuna ke manje into isebenzise embusweni wami. Nginetihlobo bazalwane bomani khona bomani wami. Inkosi yami ngeke ubahlukanise nelidamu lekudweba nje. Wathi phazi sebahambile futhi bathanza iweekend. Bavele bahambe Friday nje bayohlala le. Base malume yini kangawuthi imshala yathi ngeke ngikuqhazele manje. Kukhona lento lemnanzi ngekubamba imfishi. Because you see now dweba you apply faith. Uba nalo kwemsundu lokufaka wona ngobusebenzisa umsundu. La kuleli buka phela nami bake bangifundzisa sebancane. Bese uyalifaka lapha hoping ukuthi kukhona ifish etawulandzela ke lo msundu it's night iyawubamba bese ubamba le fish. That is a principle of the Great Commission. Ifana nenhlanyelo. Kuthi lenhlanyelo wena uyifaka emhlabathini. Hayi ufake nabo manyolo bakho mhlambe ufake lo mquba lo ufakako bese uyanisela. So uyanisela. Ukathe singalenye ilanga utawubona sekuvela lokho lokuvelako. So yabekisa Jesu ukhuluma ngemfanekiso of the sower who planted the seed. Khona lo wajijela nje phasi emhlabathini. Khona lo wajijela emanyeveni. Khona lo wajijela ematsheni. Kodwa khona namlo wajijela emhlabathini lokulungele uthi kumile. Uthi Kristu ke leyo mbewu live lasimakathi. Uthini Kristu kuPeter na Andrew? Uthi Peter na Andrew ngoba nine niyayathi le principle. Sengifuna ke nyalo uthi nihambe niyawufuna abantu nabo nibende babe bafunzi bami. Usho Jesu. Ngakho ke nawe mntwana sekhaya yini lo ngamkhonda ngayo uNkulunkulu? Yini lo ngamkhonda ngayo uNkulunkulu? Ngeke sonke sibe la qiniso le. Bathi umsebenzi imningi endlini yenkosi. Akube khona nawe lokwendaba usamlandzela Kristu. Utakusita yena, usathi apply, usathi nikela, utayibona lento lenye bongayicabanga nekuyicabanga. Kodwa nje ubone uNkulunkulu sekakusebenzisa ngoba inhlitiyo yakho ivuma. Siyangifuna ukuthandaza abazalwane. Ngithi nje mlandzele Kristu. Kristu usivetela lendlela leya ekhaya. Kunemavi labhalwa nguJohn lapha kuJohn chapter 14. Ukhuluma Jesu ngoba besola abafundzisa labafunzi bakhe abatshela ukuthi isikhathi sakhe sesifikile. Uthi ke Jesu isikhathi sesifikile ukuthi sale ngibuyele ekhaya ngiyawulungisela indlu. Ngitawubuya ngimlanze. Uthi ke uthi la ku verse 4. Uthi and you know the way to where I'm going. Hey wasuyabuta Thomas. Ngoba ngiyamthanza Thomas bazalwane. Yathi Thomas ufana nathi labanye lesi sivele nje sisho nje lesikuqabangako. So yabuta ke Thomas uthi Lord, we do not know where you are going. How can we know the way? Hey, what's your painful Jesus? I say, I am the way, the truth, and the life. I am the way, the truth, and the life. So bazalwane nangabe sitamlandzela Kristu senda kahle ngoba nguye lendlela lesimikise ekhaya ezulwini. Lendlela lekufuna sihambe, lendlela lekufuna sihlale kuyo sisese kulomhlaba.
Ngicela Jesu. Na uJesu bazalwane. Buya Jesu. Stoyibekisa le. Ake nimshayele tandla Jesu. Hallelujah. Uthi Jesu, I am the way, the truth and the life. Na indlela lengicela ukuthi uyikhumbule emthandekayo ngalenza bekulandzela Jesu. uNkulunkulu in his wisdom ubona kuhle ukuthi uKristu atalwe emhlabeni. Aphile emhlabeni. So part of lokuthi abite labazalwane babe bafunzi bakhe ukuthi uKristu bekafuna ukudweba line. Ngicela udwebele line mina kethu. Uyekhaya kubabe nangiyababe lapha. Uyamba ushaya music lomnanzi kangakanani. Hallelujah. Uyakubabe. So uthi Kristu, I am the way, the truth and the life. Lithi lelivi uthi ke nakabhala umbhalo wemaHebheru uthini, look unto Jesus, the author and the perfecter of our faith. So ke nangabe utawulandzela Kristu uthi Kristu udwebe nalayini. So Kristu is the way. So nangabe mine Neliso uthi Neliso ngiyamemukela Kristu. Sho ukuthi ngalamafishane uthi ngiyaphuma ngegama lika Kristu eGibhithe lebelingibambile lebelingigcilada ngifuna kuyananga nali alive lesethembiso la kunaba beNkulunkulu khona uthi ke lithi ke lelivi nakathi Kristu I am the way ngicela uhambe ke mnakethu ya uyahamba ize man ke na malapha ngithi uyahamba usendleleni uye ekhaya ubuke Kristu ulandzela le line ngoba Kristu wasibekela the example. Kristu is the way that we should follow. Nakasahamba ke endleleni umfowethu Neliso diyafika timo le timo tiyamshaya so uyaphambuka endleleni nakethu manje nakaphambuka endleleni sekuyabonakala akasayi manje kubala. So ubathe uyazama ngoba emehlo akhe akasekho Kristu akasamlandzeli Kristu so uthola lokunye sebamtshela letinye izinto. Mtshele ke Kristu uthi yini lenye angizuthe uyindlela yini kwesibili. Iqiniso. Nakamtshela Kristu leliqiniso uyabuya endleleni. Hallelujah. Uyaqhubeka uyahamba. Kuyafika kugula kuyamshaya uyakhwesha endleleni agule bodokotela bangathi nekuthi batawuthi ugula unani befike labanye bathi hayi lokugula kwakho man sekudzinga ukuthi siye kubo sivani bani kuseseliqiniso inloko ngoba phela inyanga enkulu ikhona la ogama lingubani linguJesu uthi uJesu usengindlela neqiniso nekuphila. I am the resurrection and life. Uyabuya Neliso uchubeka Neliso. Nakahamba Neliso iyaphela inzima yakhe. So ufikile kuphi usekhaya. Ufikile kuphi ukubaba. Uthi Jesu welcome home. Home sweet home. Ningahlala phansi bafowethu. So ngalamafishane bazalwane ngithi asimlandzele Kristu. Asingasuki la ndleleni nasimemukela yena sithi Nkosi sikubonile uhamba la naye bazalwane walingwa kodwa wanqoba wahlushwa kodwa wanqoba wenyanywa kodwa wanqoba washaywa kodwa wanqoba leni ngoba ufuna sifike ekhaya yena sosimele ngeshele. He is the way and he will show us the way. Saved to save. So usahamba la ndleleni uyamkhonda uNkulunkulu kunalephiwo lapha etona yatisebenzisa usamkhonda ufike le Timothy kushaye kube ngathi uyakhwesha endleleni kodwa bese uyakhumbula ukuthi kodwa mina ngilandzela Kristu. Sitosho njalo nje namhla kusihlwa bazalwane asimlandzele Kristu. But most importantly uthi follow me, that is good. Bese uthi I will make you fishers of men.
Ngileyo lengcingwana lengifuna ukuthi sigcile kuyo. Awukasinziselwa kuhlala phansi. Awukasinziselwa nje ukuthi ngikahle ngenkonzweni. But uthi umbuzo mingakho imphefumulo leyawuzuzwa ngenxa yakho. Noma kulasonbeni, noma kusekhaya, noma kusemndenini, noma kusemangweni, emhlabeni wonke nje ukhona yini lothi mina ngilandzela baba emasina ngoba yini ulandzela Kristu. Bathandekayo, asikasinziselwa kuhlala. Sisinziselwe kuwina imphefumulo ibuye kuNkulunkulu. Bancane bantu singabalandzela abantu nami ungangibuka but nami nginemaphutha. But nami ngibuke Kristu ngathi Nkosi ake ungiside nje ngilandzele wena. Bese nasibaningi staff sibona ukuthi hayi mntana sekhaya ngathi indlela seyihambwe ke la. Buya mntana sekhaya uhamba indlela. Nayi indlela. Le ndlela nguKristu Jesu. Cala ngekuthi umemukele. Abe inkosi nemsindisi wephila kwakho. Uthi ungamemukela bese uyamlandzela. Lokumlandzela kusho ukuthi ushiya le ndlela tasemuva emuva. Ushiya lokutibambela wena emuva. And let go to his prompting. Let go to the Holy Spirit. He will guide you home. He is the light that will take you home. Dr. Sugume, Sidokune. Nangabe ukhona lothi angamkhethi lo Kristu. Sikhonela lokho bazalwane ukuthi sitohamba kanye kanye. La ukhona khona ungasiphakamisa sandla namuhla ensambama. Nawe ungafakaza ukuthi ngiyakhumbula 31 August kwakubanza. Kodwa enhlitiyeni kwafuthumala. Ngoba ngakhetha inkosi. Cela ukunika lethuba mntana sekhaya ungasali. But ukhona lomunye bazalwane njengoba besibekisa la asahamba endleleni kwaba netimo letimphazamisayo. Kodwa ikhanza sekakhweshile. Kodwa lo nkulunkulu unelithando. Lo nkulunkulu unemusa. Lo nkulunkulu unesineke. Angakwemukela namhla athi buya mntana sekhaya. Indzaba yakho ayikapheli. Khona lomunye nje lothi ngicela abazalwane nithandaze nami. I'm going through a lot. Sitele lokho bazalwane. Imvuselelo. Ungaphakamisa sandla la ukhona khona. Sitokhuleka kanye kanye. Ukhona Jesu. Ngegama lakhe siyaphiliswa. Ngegama lakhe siyakhululwa. Ngegama lakhe siyathethelela. Ngegama lakhe sithola amandla. Ngegama lakhe siyaphila. Sisendleleni ekhaya. Awucela sikhuleke.
Siyabonga baba ukuthi lengcwele siyabonga uNkulunkulu wethu. Sibonga baba ukuthi wethembekile. Sibonga baba ukuthi wena ulala udzele. Kude baba lokukhamba ngemoya. Naba abantwana bakho uNkulunkulu wethu lengcwele. Sebalivile livi lakho uNkulunkulu wethu lophakeme. Wathi wena kubafundi bakho ngilanzeleni mina ngidawunenda abadwebi bebantu. Namhla kusihlwa simakathe siyatinikela nathi kuwe uNkulunkulu wethu lengcwele. Kuthi babe nathi sisebentise. Usishintshe babe sibe badwebi bebantu. Sibonga babe ukuthi wena uNkulunkulu lomile longagucuki. Dithembiso takho babe tingiyebo tingamen. Sithe wena Nkosi ngeke ushiye ngeke usilahle. Sithe wena Nkosi lo lothembela kuwe simakathe uthembele ethembeni lelingilo. Sesikhona babe namhla ensambama phambi kwakho. Sithi uNkulunkulu wethu lengcwele siside sahamba endleleni. Siphe babe amandla. Siphe babe inhlakanipho. Siphe babe indlebe tekuva. Siphe babe emehlo ekubona. Nkosi konke lokungasiphazamisa. Bese simakathe sikubika kuwe ngoba wena uNkulunkulu wethu. Sewela Nkosi uyindlela neqiniso nekuphila. Sithandazela kona namhla endlini ngegama lika Kristu Jesu. Sithandazela babe ukuthi sonke lokusikhona la endlini sikulandzele wena ngoba wena uyindlela le ekhaya ezulwini. Sithandazela babe ukuthi usite babe kusifundisa liqiniso kuze Nkosi nangabe timfundiso tekweduka setifika sibone ukuthi setiyasikhweshisa endleleni yakho. Siphe babe kuphila ngegama lika Jesu Kristu. uNkulunkulu wethu lengcwele bantwana bakho bakhona endlini khona labaphathekile emtimbeni. Sithandaza kuphila ngegama lika Jesu Kristu. Imtimba yabo Nkosi mayiphiliswe ngegama lika Jesu Kristu. Kukhona babe that are facing challenges. uNkulunkulu wethu lengcwele kude ukuthula emphefumulweni. Wena babe lo indvodzana yekuthula. Sithi uNkulunkulu wethu lengcwele siphe kuthula ngegama lika Jesu Kristu. Kukhona babe lababhekene netimo emakhaya nasemisebentini emangweni nasemindenini. uNkulunkulu wethu lengcwele sithandazela ukuthi babe uside. Kuthi babe sibe kukhanye. Kuthi babe sibe ngisawoti. Bukhona bethu babe bulethe uthando lwakho. Bukhona bethu simakathe bulethe umusa lovela kuwe. Babe siyabonga namanje ensambama uNkulunkulu wethu lengcwele naba abantwana bakho. Bekukuningi lokukhona la ngaphandle kudekiwe. Kodwa babe bakhethe ukuthi sidawuta endlini yakho. Sitawukhonda kanye kanye. Sithi simakathe may you credit it to them as righteousness in the name of Jesus Christ. Baba wethu lengcwele ngamunye nangamunye lokhona lapha kusihlo. Sithandaza sibusiso babe empilweni tabo. uNkulunkulu wethu lengcwele meet them at the point of their need. Wena Nkosi lo watiko tithi ngeke ngamunye nangamunye. Sithi baba wethu lengcwele wena lobona konke nalo wati konke. Yenda simakathe umusa wakho. uNkulunkulu wethu lengcwele bantwana babone isandla sakho etukwetimpilo tabo. Namanje ensambama babe siyabonga nalithuba lekuhlanganyela. Makungabi lide simakathe. Umusa nethando lakho maqhubeke kube nathi njalo. Uze ubuye wena Nkosi utawulandzala ibandla lakho manje kuze kube phakathi. Amen. Sentiwa sababahle. Haleluya. Ngiyayithanda lento bathandekayo. Ngimkhumbuta naba bogogo Dlamini nabo gogo Hlatshwayo nabo gogo Siyaya. Abathi alwaze lwangadlula lwami sifindisana abasekiyabonga yebo
Siyabonga somandla umusa wakho nethando lakho lengaka losendelona namuhla. Siconza kahle enkulunkulu ukuthi akusikho ukuhlakanipha kwethu noma kwati kwethu, bathi umusa lovela kuwe uNkulunkulu wemvelo. Usina namhla besingaba kulenzawo ukulena nkonzo usihole ngalendlela sivuseseleleke uNkulunkulu wemvelo ngalendlela. Qhubeka simakase usivuselele imihla nemalanga ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Sesiyaphuma uNkulunkulu wemvelo ngokwahlukana kwethu siya emakhaya ngokwahlukahlukana sibiyele simakase ngothando lwakho nangomoya lwengcwele. Sisalala uNkulunkulu wemvelo usibiyele emimoyeni ebomnyama lesihlaselayo uNkulunkulu wemvelo ngoba singeke sakhona ukutilwela ngokwethu kepha ngemandla akho wena udasilela. Protect us makathe nentanga lakusasa sesinikela kuwe uNkulunkulu wemvelo siseta ukude lapha esompeni yiba nathi simakathe. We thank you, God. We thank you, Heavenly Father. Ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen.